ভিউয়ার্স আইলো ব্লগ বানাও নাইলো ব্লগ বানাও গাইস আমি ওলাই আছো আবেলি আমি এটো কি কয় আমি গাঁও ইস্কন টেম্পল না কৃষ্ণ মন্দিৰ হয় কৃষ্ণ মন্দিৰ বলে ওলাই আছো যাও বলকচোন আবেলি গৈ বহুত ভাল লাগে বুলি সবে কয় যাও মানে বহি মেলি আহোঁগে মন্দিৰৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হয় আমি অকণ আহোঁগে বলকচোন মালিকৰ অকণ যাম আছিলে মালিকৰ পৰা ওলাই আগত দিছ জালুকবাৰী আগত দিছ কৃষ্ণ মন্দিৰ আহি গ'লে উঠি আহিছোঁ ৰ'বচোন ওপৰলৈ মন্দিৰটো হয় একচুৱেলি চাওঁ ৰ'ব সঁচাকৈ মন্দিৰত আহি ভালে লাগিলে ভোক খুৱাই আছে কৃষ্ণৰ নামত শ্বুটিং চলি আছে ইয়াত दर्शन की ऋषि निताय गौरंगा की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी all glories the assembled devotees all glories the assembled devotees all glories the assembled devotees all glories to Shri Guru and Gauranga all glories to Jagat Guru शीला प्रभुपाद की अभी एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट है सभी लोग बैठ लीजिए इस मंदिर में सितंबर महीना में जन्माष्टमी मेला भी ऑर्गेनाइज होगा एक हफ्ता को 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में सितंबर जो लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना वॉलंटियर सेवा करना काउंटर पर आने करके हेल्प फैसिलिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं अभी मंदिर में हर साल
ভাত দিয়ে খাও পুরি